mga massage We're doing girls. it for candy, okay? Sa Okay, point kita. If you don't show us where the candy is, I will. grabe blink mga kita. ano ko. Mga katabang. Mga katabang. Mga blondie. Blondie yung katabang ko. Mga blondie. Blink kita. Imported yung mga katulong ko. Blink. Akong katabang sa balay. Kanina pa isa oh. Ah! Jeg kan være nok med et stykke ribbesteg. Philippines. Ja, ligesom mig også. En eller to stykker. Jeg er heller ikke så glad for kartofler. Ja, så men skulle jeg lige have ventet med at jeg tage, jo. spiser dem, men hvis det er ris. Yes. Ja, det er det. Aften. Ja.